Deputy Commissioner ke Ribhoi District Arpit Upadhyaya ulah hukum yaki Nongri Masi jong kasnong Mawsmai Ribhoi bagi deban pyntuid mardor yaki jakhlia Masi bala shubret pathar kachapalap bashem hapok khat santaring. Uniu klidu ke district ulah betharu yaki pulit ke Khanapara Police Station bakin khot hajir ya baro ki briu bari Masi hakani kasnong ban pintikna bagi deban pyntuid yaki jakhlia Masi bala shubret hakina lasnong ke betut syakasurak ba National Highway. Laban kedua hang ni Deputy Commissioner lembat ki officer ke district dang haga khatlai tarik urempang kilalit jurip yakate kasnong halor ke jing ujor jong ke Food Corporation of India ya ke jing wan sing ke jing smai utung ed Masi syaka kudam jong ke corporation ke badan hakani kasnong hakani ke jing jurip uniu klidu ke district ula lap baki Nongri Masi kila shu pyntuid serta ya ki jakhlia bami na ki sem Masi syakinala ki batuit pat syasurak ba kebawan rapat ya ke jing smai utung ke lenggi jaka bat bu jing ma ya ke koit ke khia kiri pat ba halor kani gajing syam Deputy Commissioner ula pinmi ya ke hukum babetha ya ki Nongri Masi bagi di ben pyntuid no mardor ya ki jakhlia baro hapok ka khasan tarik nolor pan sange no ya ke jing bet pathar ya ki jakhlia bami na ki sem Masi lem kumta kin ngat ha ki jing pin saja kat kum ki kindon an ड्रेन बंद हुआ है, ये जो गोबर है ना, इसलिए बंद हुआ है। ये तो पहाड़ का रोड बन रहा है, वो भी मिट्टी आ रहा है, ये पूरा ब्लॉक हो रहा है। ये जब ये बारिश होता है ना, ऊपर पे पानी आता है, आने के बाद ये पूरा ब्लॉक गोबर और मट्टी दोनों एक साथ ब्लॉक होता है, फुल होने से ऊपर आता है।